Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai. Thajing ni som paruk pathin ni sang ni som ni. Chanchinthar team tu Olivia F. Tusing. Amazon Chanchin langsar zul hai. Churachandpur district hupa India Independence Day lomna saikot khelzola raupui taka mangani. Pherzol parbungle patpui munhaya Independence Day raupui taka mangani. Manipura lockdown case. Independence Day voisom saripalina lomna hunser Delhi Red Fort a. Tu hin Chanchin Kim Changlemin. Churachandpur district rural tu hairu mangna angin. Churachandpur district hupa India zalen nani India Independence Day lomna chu saikot khelzola ursun le khuntaka neyani. Churachandpur DC Pu Pawan Yadav khullini na thanga. Churachandpur district Borsap Pu Pawan Yadav hi zingdar ku le minute somthum panga in saikot khelzola hungklunga. Contingent inspection Churachandpur SP Miss Amrita Sinha IPS le anne ngala March past contingent panga in anne sunzom ngal. Hizawahin Pu Yadav in India Rampunzar ke pharna aneya. Athushil na achun zalen na sulsuk tu hai in zana nein anin pek na in sang tak lein zalen na ai mua tu hin chu tit na in amitin santa district sunga in chuk na sukma son ding in theito pin mala kania uniform textbooks hai athona sem ani thu ashil langsa Trisel na konga khom na sataka malak na atar lang doctor nurse security forces frontline workers hai in pek na aro puin lom tak zet Theito pa mala a sunzom peiding in ein peizing ani ti inashil. Nungak lom na kim shanga ti anthok. Go light your world sapla moile zay in mi puyan oya. Hizaw charhin HYS Icot branch in Marlam. Tangkong vai laklam thim takin anin enter. Chuzawa Zion Ramthang Lurvarte in AR Raman la Vande Mataram le Matuje Salam Keikopin patriotic song moitakel mangin mi pui fe khom hayan oi. Joy moina certificate mi somrit paruk hai kuma in hlanani. Hi hunahin Saikot Task Force hai khom ansin tho thatlein appreciation certificate pekan ni. Saikot mi pathumin hing ang joy moina hi andong bokani. Atop na taka loman sem na hun mangani. India Ramzalian nani India Independence Day lom na chu Pherzol District Headquarters Pherzola ursun le khuntaka mangani. India Zalian nani lom na hun serhi. Pherzol DC Office Complex a mangania. Pherzol DC P Mannomching IAS chu khullin ni in India Punjar ke pharin salutalak. Khullin P Mannomching hin India Ramzalian na dinga shingna lo chanta ha in zana in hlanin tu lai shipuin lengdo na a amatonga chang medical staffs doctors nurse haile police duty hai chunga lom thu shilin covid shipui do na hi ela zonu a mani mazon chita ring le thanyam ngai taka thanglat lang ding in fil na asim tu shi hin Pherzol district sunga covid shipui in voi lo shipuya in thoka fihli mani DC hin Pherzol district sunga nu me naw pang in chuk lai hai ta ding in Parbung Higher Secondary School girls hostel khumsom nga theina bol ani ding thu thulom takela pung covid shipui do na amatonga thang frontline workers hai choi moina in hlanan ni Pherzol district sunga polsom exam first le second division atling hai Pherzol district zonal education officer P Lalminglin in choi moina certificate le sumfayan hlan hiba ka hin state level talent search examination a hlotling na chang PMS school lungtholina in chuk lai naupang pahni choi moyan nibok Pherzol district a subdivision headquarters Parbunga khom Independence Day ursun taka mangania Pulal Sungangte SDO Parbungin India Punjara Kephar India Zalenna Lomna hi Parbung Inspection Bungalow Campus a mangani Bangai Ren Subdivision Headquarters Patpui Munakhom Independence Day ursun taka mangania Pu Derek L Khobung SDO Bangai Range in India Punjara Kephar Independence Day lomna hun serhi Pu DR Thuma Memorial Hall tula mangani Hi hunahin Bangai tlanga Khushan Shana Village Authority Member Haile Khotlang Thoitu Hayan Changbaka Bangai Subdivision Sunga Sorkar Thoktu Hayan Changa Hi hunahin Pu Derek L Khobung SDO in Sintho Thahai Koma Choi Moina Thilpe kan hlan
tukum sang ni somnia district level Independence Day lomna hunpui le poimo tak markhu pani saikot le pherzola an ngat hi inchiklak takani Zani sun thazing ni som panga sang ni somnia Manipur Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar Inthusu ka simdanin Manipur a lockdown chu thazing ni som thum pakhat sang ni som ni chena ke sei ani thuwa pung Chief Secretary Inthusu ka shildanin Manipur State sunga ramdanga injin suklo COVID shipui kai an pung pe lein mipui hai himna ding le shipui in dar sarpe dang chat na ding in lockdown sunzom hi mak mo ani ti na shil Karnilim ta in thokhan Manipur abikin Imphal West District le Thoubal District a hai ramdanga injin suklo shipui kai an pung pe lein shipui in kai zap na hi an rang thei anga dang chat tumin Manipur sarkar chun thei top su in thang akhoa Lockdown lein vantlang mimir khosak na nasatakin asuk harsati rejing sin khom shipui laka in veng hi poimo le tul masa ala siani Manipur COVID shipui bawruk hi zangting apan noa lockdown hi keisei nok pei khom ala ni ringa Manipur COVID-19 yermun Manipur sarkarin zani zanting dar nga athuan sudanin Manipur a COVID-19 kai musuk tapau sangli zathum somku Anvoy make active case sangkhat zaku somthum paku damfela in thlasuk tapo sangni zali somthum parit Mizoram sarkarin zani zanting dar nga athuan sudanin Mizorama COVID-19 positive musuk tapo zasari som pathum active case zathum som nga pasari discharge zathum som nga paruk migrated pahni Prime Minister Sri Narendra Modi chun India ram chu mani in todel ram ani ngei atul thule ram sunga leilung hau sakna chu mani ta ding chawni lawa khovel ram danga thon su ka semsu ka ngai ti ashil Independence Day voisom saripali na lomna hun Delhi Red Fort a neina achun hi thu hi shilin pu Modi chun COVID-19 thri in leng mek kara India ram mipui vaibel si za somthum hai chun Ramin tawdel na Atmanirbhar Bharat indin dingin anin ti mani ati. India chun hi bei seina hi asuk hlotling ngei aring ti ashila. PM Modi chun sarkar kum lim ta khan ramdanga in thoka sumdong na hung tho khom na satakin an pung thu le FDI in changdan khom za somparit ani thu ashil bok. COVID-19 shipu in lenglai jing khoma ramdang company lin hai chun India ram an hung on jing thawani ati. Zanisuna Independence Day voisom saripalina lomna puitho tak Red Fort a hin Prime Minister Modi chun nampun zarpot pharna anaya hima hin PM Modi chun nampa Mahatma Gandhi thlan Rajgata inzana an hlan masani hi hun mangna hin Defence Minister Rajnath Singh Chief of Defence Staff General Bipin Rawat Chief of Army Staff General MM Naravani Chief of Naval Staff Admiral Karambir Singh Le Chief of Air Staff, Air Chief Marshal RKS Badauria Baka, mipoimo I manizat an changani. Football, Titi Lor Khom Chen Khat. Liverpool boss, Jurgen Klopp chu Premier League sangni sompaku sangni somni season, manager of the season in Hlanani. Arsenal chun an head of football, Raul Sanellili chu an banthuan pung. Managing Director Vinay Venkatesan chu an head of football ani ding thu an pung sabok. Inter Milan President Massimo Moratti chun Barcelona le Argentina forward Lionel Messi chu laklut ngei an tum thu ashil. Manchester United le Juventus chun an player France midfielder Paul Pogba le Argentina forward Paulo Dybala hai chu in thleng kul an tum. Arsenal goalkeeper Emiliano Martinez chu Europe khomolpuya club som zetin an beiseile an ngai ven thu an shil. Chelsea chun Atletico Madrid goalkeeper Jan Oblak chu laklut ngei tumin thangna satakin an lak mek. UEFA Champions League quarter final in khel pathumna Bundesliga champion Bayern Munich chun Catalan club Barcelona chu 8-2 zeta in semi-final an lut. Bayern tading hin Thomas Müller le Coutinho hain goal ni ve thunin Perisic, Gnabry, Kimmich le Lewandowski han goal khat seng an thun bok. Barcelona tading hin Suarez le Bayern defender Alaba in on goal athun bok.
Hingani lehin Barcelona boss Citian Yermon hi ader thong ema official takapung la no sin la khom pathin ni mange ya bantum ani. Hi rule hin Tottenham boss hui Pochettino chu Citian thak tu dinga shilzom ngalani. Tukum UCL la hin kum sompalin hunga avoy khat na dingin Spanish club semi-final la anin khel ve no dingani. Ole khang hai po kha tu ta Hmar Chanchinthar ei pung thei hai chu ani. Ngai tha tu hai pathin ni mangin hoi.